cara pakai dia, you cuci muka, you pakai you punya skincare. Kalau ada pelembap ke, moisturizer ke, essence ke, and then you ambil kita punya sunscreen. Ambil sunscreen ni, you apply dekat muka. Yang ni mesti pakai keluar sebelum keluar rumah. Kenapa? Bila you keluar rumah, you tak pakai sunscreen, pertama sekali muka you akan terkena cahaya matahari, akan menyebabkan peraktifan melanin. Melanin tu jeragat soya. Yang mana ada jeragat tebal bertahun-tahun tak, you try pakai kita punya sunscreen. Tak pakai makeup, saya tak kisah. Tapi jangan tak pakai sunscreen. Tak pakai makeup, you all, saya tak kisah. Tapi jangan tak pakai sunscreen. Okay? Saya apply kat muka, nampak? Nampak Dia senang Dia cepat meresap ke dalam kulit. Yang ini dia cepat meresap ke dalam kulit saya. Nampak? Kulit you nampak flawless. Nampak smooth. And then dia nampak glowing. Siapa tak nak kulit glowing? Kadang-kadang kita kan kenapa ada orang kan dia pakai makeup tebal tapi nampak kusam. Sebab apa tahu? Skin dia problem. Skin dia kasar, tak smooth. You pakai makeup 10 inci pun dia akan nampak kasar. Sebab tu yang mana nak bayar, tolong bayar sekarang.